Kada ale malabina nabita nigi tau bali mi ko bangi tau na cinolai mi ko pura bangi te si bapak doang ko pura bang halat lahu syafaati yaumal qiyamah ya na tu tau tu wajanciwi na lolonga syafaatku dia suri mondina pungala taala tetapi aja tabali bawang hina padi talo masigi dia itu na laku iya milo kamaki mapulo bar na kada pura ni ubali tapi mon roba mi takaja na dia lo masigi iya cerita mi tu cerita mi dia nak ko tu nak katai nabita yo ko pura ala ko ejen ni belum masigi o ko masigi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sinina toma-toma lebih kumanang ke hadire. Pertama-tama to syukur mapuji lori pungala ta'ala na sabab pamasena na weresiki kesempatan sita rupa rilalan na masigi teh ipu minasai tomelo mingerangi ancajiangan na alim alabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tama-tama lebih kumanang ke hadire. Ilalan na ako ramalabina pungala ta'ala narampi makadai degaga agaga na perintah pungala ta'ala kecuali salawa elok ko alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pungala ta'ala jolok jamai napa na perintah malaika napa na perintah tu itu matapa pigawi ya, jadi dia tu gaga jama-jama pungala ta'ala jamai jolok napa na perintah malaika pigawi napa na perintah tu iri sesena to matapa pigau iro jama-jamange kecuali masalawa mapasalama milodong lori alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia ayatna innallaha majappu pungala ta'ala wa malaikatahu anrang itu pasinin na malaika yusalluna ala nabi masalawa makamasi lori alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa makadani ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sini na tomatapa pada as-salawatoki lori alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pungala ta'ala jolok pigau napa malaika napa ya perintah manangi idi pigau ro jama-jamange ina ro yasa salawat napa makadani alimalabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau ya ko itapu ya sakude na salawa tau sike iya jadi minimal okor orang iro ka-10 itapuasan na nabita ka-10 to ki masalawa aja na kurang ka-10 iya maka dia nabita tau sike ya ko itapu ya saku dia na cunolai wisalawa sini na tomo-tomo lebih kumana kan ya naro sehingga sama turu yang reguru tato pandrita demi magaga kami na malabbi alimalabbi na nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koi pasi bandingi sininna nabi si bawa suroi purai nalanti pungala ta'ala ilalanna pamulanna juz telu gesokna tilkarru narampe pungala ta'ala ilalanna koramalabina makadai tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din iya roko to mak bicara nabi si bawa mak bicara suro pada engka mana ha alat biran na yaro nabi si bawa suro tetapi dia na pada angkat na alat biran dari sisi na pung Allah Ta'ala faddalna ba'duhum ala ba'd angka nabi malabbi angka kami na malabbi
angka dia gagacaw kasingi malakbiran na, angka iya nagpalim malakbir isese na pung Allah Ta'ala. Jadi malangga-langga matuto nabi. Tanya to matapai bawa malangga-langga. Ya ko bicara to matapai maka dia pung Allah Ta'ala ilalan na korang malakbina, inna akramakum indallahi atqakum. Naya kami na malakbir isese na pung Allah Ta'ala, iya tahu kami na makasingi tapak na. Iya. Napa ko bicara tapak itawe maka dani malakbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidaun wa sab'una syu'batan. Iya tu tapak itu kumi reki-reki papada anak adingi 60 na sira langga na napay runtu tapak kami na mariasi. Iya, anak bining ya anak kadingi 60 na sira langga na napay runtu anak kadek kami na mariasi. Wa adanaha imatatul aza anit tariq. Naya tapak kami na mariaway ya kulalo ki okulalangi barak nami taki dori batuangan na yakong katol lalo kurolalang inapi ja iro dori iro mapat di iro tawero tapi sa iro dori iro tabawe lo ko onro ngamang isrekwa mangyaja gato napat diri maka dia nabita imatatul aza anit tariq iya natutapok kami na mariawa ilay palese iro anu wading ichilakay wita wilay bawe lo ko onro ngamang yan aro tapok kami na mariawa na sa nabita wa a'laha la ilaha illallah na yatosi tapok kami na maria se ede nagagacawi mapasanre ki risese na pung Allah Ta'ala agi-agi terjadi rimun ripurata berusaha la ilaha illallah pung Allah Ta'ala mana matro itu yan aro cupok na tapok sini na toma-toma lebih kumanang ke hadre. Iya to na biasa nala pakai salamat ni tay. Iya, nala sima nakadaya ko tanya pung Allah Ta'ala melorang ini bupi jari ka. Cocok. Iya na tunasa ngande guru tato pandete mapisanre. Pasrah, berserah diri. Ipaliswi agagay serekwa mangipung Allah Ta'ala maturui. Iya na rotapok kami na mariase. Sini na toma-toma lebih kumana gade. Miki mita walang sini contoh. Tapok kami na mariase Maka dia malakbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko bicara tappa itawe dia nagagacaw kasingi cautana tepat na panguluta sidina Abu Bakar tepat na panguluta sidina Abu Bakar as-Siddiq maka dia malakbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan na hadisanna lawuzina imam Abi Bakrin wa imamukum la rajahat iman Abi Bakr as-Siddiq beneng alay timbangi tapat na Abi Bakrin napay pa si timbang mana tapat na umakku mata nak mo pi timbangan na tapat na Abi Bakr iya mata nak mo pi iya jadi timbangan na panguluta si Nabi Bakr jadi din alay timbang na pa si timbang tapat na maka dia malakbina Nabi ta la rajahat mata nak mopi timbangan tapan na panguluta si Nabi Bakar. Iya, namo panguluta Abi Bakar yang katuan kasi di na bata-bata. Iya. Kejadian ini dicatat dalam Al-Quran. Waktu namelo malaikat dapurang alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tu pulai Makkah. Ngoleh kapa pura ki masyaran kasi di goa ya sa gua sur. Jika dua tuan orang nonri Nabi tang kesajarana gorang patu nomor di gua Hira orang Nabi terima wahyu pertama yang kedua gua Sur iro gua Surro okiro maka cubu Nabi sebelum peristiwa hijrah lori Madinah nokoni tangana lalak okoni tangana gua Sur sini na tama-tama lebih kumanang ke hadir maka cubu ya le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalungo ko kaperek Dega gasibangi kecuali pengulut Abi Bakar dan Siddiq sifat dua-dua mi. Sini na tama-tama lebih kumanang ke hadri. Wa tunna tama le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka cubu. Ya maka cubu. Napa ibu ngat tama le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tapaturo mujizat iya ro bakku ero tapapole makbusi rangukro sama namit tanimono diga gato gesa-gesa iya ro garangkang ero tapamakabuni serang sama na diga gato pura tama iya angka ni kapere malauli sumause macenne angka si di batu ilalan nagoram potero dunri ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka cukup maka dari panguluta si Nabi Bakar na padang ale malabina Nabi ta ya ko cuku iro tawe naruntuk ki nakada Nabi ta na dito na cuku kung Allah taala pa cuku iya sini ina ro bukti iya waktu na makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dina cuku kung Allah taala pa cuku berarti iro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasanre memang jama-jaman nalo di sisi na pung Allah taala tetapi makareso yolo iya dia nak kecubu bawang makareso yolo iya ia naro diabadikan dalam Al-Quran la tahzan innallaha ma'ana aja nama sedakini nawa aja nama selang pung Allah taala suruh kalau kohe iya tetapi namoy ro wattu ro makanya anda guruta to pandita na battu to bata panguluta sini Nabi Bakar iya maka dai benenge cuku ya ro tawero na runtuki maka dai lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na deto je na cuku pung Allah taala pa cukui mana ko misanya urusan cukuna yes iya naro derajat iman yang paling tinggi na gambaran andre guru atau pandita di dalam Al-Qur'an walaupun si dicontoh gambar tepak kami nama riase na sabaya tu ko tumak bicara tepak dia na jaji curita mi iya ipasanre pa ko malabbi na pung Allah taala si bawah hadisna ale malabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya walaupun cedi pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam iya pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam maka dia andre guruta Ibnu Katsir ilalana tafsirina angka nagkasih di waktu panguluta Nabi Ibrahim alaihi salam lawi riwirin natasieh iya riwirin natasieh tapamitay bakke bale iya bangkai ikan iya ya uko tasi irona nachule bombang iya takko pole asue masih lagi iro bakke bale pero nagatang ilmen resesa na panalari tamala jadi nala ya robaki na balewero na angka aswala lariang ni lariang itamala iya angka to jarakannya lo mapito iya angka to jarakannya lo mapito na pito ya ro balewero na bawa men re bulu iya takko angka to bale nuli ka pang ikan hiu ikan hiu kan predator jadi na pito to ya ro balewe na lariang itama tasi takko mati manari ilalan na pangulutan Nabi Ibrahim ro ilalang matto ilalan natin na makada pekko ni matuk pung Allah taala patuhi agagawe ko patuhi man nga gagawe si di menre 4 na bulu na lare jarakania si di tamala na lare ang asu si di no yawana ta si dasar na wae na lare ang ikan hiu pekko ni bateni patukongi itu diabadikan dalam Al-Qur'an wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta waktu na makada Nabi Ibrahim po peko bate potoko ngi agagawe ibali ko pung Allah taala makada awalam tu'min bata-bata ko gaje na berarti bata-bata ni ro awalam tu'min bata-bata ko gaje na diga matapa makada pangulutan Nabi Ibrahim bala walakin lihat ma inna kalbi puang na mungkin bata-bata ka tapi melaw na pasan na kininawe ti kumite ako sangamu iya maka dari ayat naro sambungan ayat maka dari fakhuz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tina kasaya coba-coba ni karena ala ko manuk-manuk mu apa ina pamutatta mu bagai-bagai itu mo orang irijang iwatang ilautan na pomo bi ya ko kasana pung Allah taala mo bi to gagawe tu pe mangnya to gagay aja mo bata-bata ya ko sangan pung Allah taala itu juga diabadikan dalam Al-Qur'an iya iya naro taparo sini na tomato lebih kumanang kaya jadi contoh
tepak kami na mariase jadi mapesandre risisi rajan na pung Allah Ta'ala jadi kong kagagay pigo aguran nomor sidi aja mo jita masila kupura ki makareso apa sangi mekanisme ilahi yang bekerja dia mungkin pung Allah Ta'ala na balangi sandre ngatan na kupurami makareso na panapacin lewi reso na si bawa parilodoango sini na tama-tama lebih kumanang kihadiri tulisun apa emang maka dia pun Allah Ta'ala ilalan na kurang malabina tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd iro nabi iro matingkak-tingkak memang malangga-langga ala birana dia na pada manang ilalan na kurang malabina pun Allah Ta'ala na curitai maka dia wa rusulan kada kasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naksushum alaika min qablu ia komele reke-reke siaga nabi si bawa suruh pura nalanti pung Allah Ta'ala dia gato misang hidup bilangan na kecuali pung Allah Ta'ala iya jadi ia roju malana nabi si bawa suruh pura nalanti pung Allah Ta'ala dia gato misang hidup malana siaga kecuali pung Allah Ta'ala matungkar maka dami aku orang malabina pung Allah Ta'ala wa rusulan kada kasasnahum alaika min qablu angka suro waktu na pura ilanti aku pung Allah Ta'ala mancagi nabi masih bawa mancagi suro matapu-tapu ilalan na kurang malabina pung Allah Ta'ala jadi angka marepa itapu angka itapu-tapu angka cicam itapu angka dia angka itapu malahan sedina tama-tama lebih kumanang ke hadare angka asan nadi le pancagi asas surah tanya ayat i pancagi asas surah Ibrahim surah Nuh surah Yusuf, surah Muhammad. Iya. Bukan hanya dijadikan ayat, tetapi diabadikan menjadi surah. Iya, naro matapu-tapu ilalan na kurang malabina pung Allah Ta'ala. Angkatode nang kanay tapu. Iya, angkatode nang kanay tapu. Tetapi tidak mengurangi kapasitasnya sebagai nabi dan rasul. Tetap isuruh. Suruh na pung Allah Ta'ala. Ya, jadi itu kagak misang ijumalana siaga nabi kecuali pun Allah Ta'ala matungkaran. Nah, maka dan yang deguru tato pandrita ya komelo ki misang ini ga kami nama kasing okwero sinin na nabi-nabi pure nalanti pun Allah Ta'ala sama turun yang deguru tato pandrita angka na tu 25 nabi. Ya inaro ya guriro waktu tamak guru agama kuesde mapamula Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, letu Nabi Isa, letu ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlana 25 nabi si bawa suro dia naron nabi kami nam malabi ipasi bandingi si bawa nabi-nabi lengi pure nalanti pung Allah Ta'ala 25 jumlana. Melo sikit pilaiwe jadi pilih isi nasaba makanya nang ipung Allah Ta'ala tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'd malangga-langgakan nabi iya melo si pilih yo 25 mancaji siaga makanya ang guru tetopan dete mancaji 5 mani monro jadi nang degaga misang siaga jumlana napa mancaji 25 iya 25 pancaji 5 inaro yasang ulul azmi iya inaro yasan nabi ulul azmi yasang ya ulul azmi tekat malibutallo atin na luar biasa melo pajoke risalana pung Allah Ta'ala berjuang habis-habisan di dalam menegakkan ajaran tauhid ini riasan ulul azmi angka 5 nabi termasuk ulul azmi oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengulutan Nabi Isa pengulutan Nabi Musa pengulutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana itu termasuk ulul azmi? Iya, termasuk ulul azmi. Nah, ipasipulus siya ulul azmi weniga 5 nabi nang niga kami namalabi risesena pung Allah Ta'ala. Iya, dia gaga colab bi alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang pertama nak berengan reguru tato pandita bukti yang pertama nomor sidi
iro ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila nga memang ko pisik banding si bawa nabi lainnya. Yeah. Iro ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelaran na Habibullah, tahu kami naripujin na pung Allah Ta'ala. Iya. Iya ko Nabi Musa, tamatuy Nabi Musa kulul azmi. Iya ko Nabi Musa gelaran na kalamullah. Iya sangi kalamullah toriwana do ko pung Allah Ta'ala. Jadi iya tu keistimewaan Nabi Musa purai mak bicara langsung si pung Allah Ta'ala. Ya sangi kalamullah. Ya waktu nak Jabal Turi Sina. Ya, itu juga diabadikan dalam Al-Quran. Ya uku masir iro Jabal Turi Sinai. Ya. Yang kedua, pengulutan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, salawna pun Allah Ta'ala. Ya nasaba maka situ Nabi pengulutan Nabi Ibrahim tausogi na malabo. Iya. Tetapi alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia ko ye way ada tawe ka wadi jajo ko mitalipong ito bicara ye wani ada. Iya. Wadi jaji ya seki bola ya way bola irte way ada. Tatami ye ada sana. Iya. Mangoto ki napa ye pak dada irta we napa to bicawa to makada aga kareba. Iya wani ada sana to. Iya. Iya. Tetapi alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelaran na Habibullah tauri pujin na pung Allah Ta'ala ya ku ipuji bitawi aku ya tiang munro ya ku kia tiang munro dia namun kisah sarangan iya waktu na pameraja alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu na pameraja ipi daraiwi alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipadangi Nabi to pung Allah Ta'ala Muhammad kamat iro waktu nama meraja Nabi ta kamat taru isuju. Iya mapakaraja di sisi pung Allah Ta'ala. Letu isuju mapakaraja di sisi pung Allah Ta'ala na pamingkalingi sa dali malabina Nabi ta makada ya Muhammad irfa ra'saka sal wa tu'taka. Muhammad pajaini suju chongano makokwewe ang ilaw no di sisi pung Allah Ta'ala gamupuji. Iya. Pung Allah Ta'ala pidaraiwi maka daga mo puji sal wa tu'taka ilaw ko walako iya binengi rui di itanay dia na capu catatan ya mapo milo ka makoy milo manang tetapi alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da puang aga jipige wacinay puramanan nak malah sinina no makanja iya dia nagaga puang iya runasang iya umakku pun di pasibanding isi bawa nabi-nabi lainnya alina to pa mapunco umuru na dega tu punco umuru na lima labina nabi ta 60 na pa tahu watasana iya malahan kan reguru to pandita makada 60 na tahu umuru na nasaba seko to biro umuru na nabi ta na mate nali selori pamasin na pung Allah Ta'ala makada lima labina nabi ta watasana umuru na umakku pada umuruku ya kolak biwi pasti dekat nama ni pung Allah Ta'ala ya ko pasti dekat itu nang kana mega tacik dia ni ya bonus ya sange bonus tani aslin na iya jadi ya to pa ponco umuruna ya to pa mega gangguan na gangguan akhir zaman luar biasa iya dia na salai boleh nang kamapakacay-cay itimpa mi bawa HP we pita manang digaga dia na pita iya tetapi ya janji Nabi tako kung Allah Ta'ala makada digaga tau tama suruga kecuali umakku jolo polo yolo iya meloe jadi janji iya digaga umak lai jolo tama suruga kecuali umak na Nabi ta iya meloe iya sini na toma-toma lebih kumana jadi makanya Nabi ta puang agak piwa cinai. Nah, pura iro sini na tama-tama lebih kumandang ke hajare ipadannya lima labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makade ia palik ko maku itu ittahaztuka habiba upancaji ko tau kami naripojiku yakka ya lima labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau kami naripoji
Napa makare pung Allah Ta'ala lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyah. Dena mungkin kita puasan na pung Allah Ta'ala kecuali macin rola ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina tu yang pai to makada asyhadu an la ilaha illallah ina makala langi sat di kurini patar makada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. To makada la ilaha illallah dene patar makada Muhammadar Rasulullah makala langi sat di dena suku. Na sabab si pasang memang sini na tama-tama si pasang ya roga gairo ina siya sarangan. Maka dah memang ipung Allah Ta'ala lam uzkar illa wa tuzkaru ma'iyah asal langit tapi sana pung Allah Ta'ala macioko jadi pacu oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu ini ro bukti Nabi kami nama makasih derajat dari sisi pung Allah Ta'ala dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iro Nabi tadi na yakabawa manci gito kami na makasing mitui. Makasing ijolo napayaka manci gito makasing yapo tu di yakapi mapai pakanda napa to makana makasing de iya Nabi ta makanja memang inapai panci makasing. Buktina sini na tama-tama labi kumanang kay hadre. Walangi bukti. Sidina di nasaba malampe-lampe ni sading sidina. Iya. Ipasi banding ya le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa Nabi Isa alaihi salam. Ilalan na surah Al-Maidah narampi pung Allah Ta'ala yoro jama-jamang yoro. Watun na isuro pangulutan Nabi Isa pertanggungjawabkan yung umat na risisi na pung Allah Ta'ala maka day ayatna wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ipadangi pangulutan Nabi Isa alaihi salam ko pung Allah Ta'ala maka dah iko gasuroy umat mo mengaku-ngaku maka dah pancagi puang Nabi Isa si bawa indok na iko ga mengaku puang riyolo na umat mo nakaku umat mo mancagi puang wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya pancagi puang nga si bawa indok ko iko ga pawiro. Maka dia pangulutan Nabi Isa subhanaka ma aqulu lahum illa ma amartani an ibudullaha rabbi wa rabbukum puang denang kawasurang itu jama-jamangi iya mi padang yung maku upa guri sa rekwa mangina sompa ka puang nasaba iko mi pokku iko to mi puang na sinin na kuy lebo na tanay. Iya. Jadi ura tu masakka Nabi Isa maka dia nang kanak kali na puang ni tauleng mi tu mengaku-ngaku. Iya, kapau-pau ya tu dia nang kanapau Nabi Isa makot. Sini na tama-tama lebih kumanang kay hadri. Aga na po Nabi Isa ayar watwiro nasaba chauni Nabi Isa mite kedo na umana makaday Nabi Isa ayar watwiro in tu'azzibuhum fa innahum ibadu. Puang ya komeko chalaman ng iro nang pure mengaku-ngaku puang umamu memang degaga urusaku. Jadi in tu'azzibahum fa innahum ibaduka. Po komeko chale atamu memang jena. Wadi memang mucalla sila da nak pakai ngang dia memang ingat. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Puang ya komelo ko pele malingya dampangan demeto ga gapo kami nang ngasaro dampangan kecuali ko po. Ya jadi napalisui Nabi Isa ko pung Allah Ta'ala. Di napalisui pangulutan Nabi Isa ko pung kada puang iko man ni urus ya tu. Ya jadi pangulutas Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dia nang kana kuat. Dia nang kana suruh lupi-lupi umat. Iya. Malahan ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercatat di dalam sejarah irempak batu yo ko kaperee. Ila lupada su jangan ko kaperee. Dia nang kana kabala Nabi ta. Sebelum hijrah ke Madinah, ang kasi di peristiwa na alami ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama ke Taif. Jadi itu boleh Makkah tu ang ke kampung kira-kira arwah 70 kilo boleh Makkah ya sa Taif. Iro Taif rumah bulu-bulu. Jadi kira-kira jaraknya pada Makkah kota Jeddah. Kurang lebih demikian. Jadi lawe Nabi takor berdakwah pertama nasabak ni tay makada nule kapa makasi kota maka Taif berdakwah. Ya, jadi law ni alim alabina Nabi takut Taif
De panatama ko Taif ang kamanang ikapere tatur rimpa bati oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang ke situ Muhammad memang pakatulu-tulu de kaga to min kalingi ko Makkah irempa batu ko pakampung ina rawat tiro sini na tama malabi kumanang ke hadre soro inabita malinro ko 40 ko Taif ro napa masino-sino puru iya jadi istirahat okoro takajanda ni malabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angke panguluta Sidina Abu Bakar angke panguluta Sidina Utsman angke panguluta Sidina Ali aga terjadi rawatiro sini na tama-tama malabbi kumanang ke hadre maka dai ahli sejarah iro rampengi kejadian ngero malahan ang kasyari-ari batukan ne ale malabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku watakali na nabitang kamadara iya iya narawatiro sini na tama-tama malabbi kumanang ke hadre machinlore malaikat Jibril ko nabita iya jadi machinlore malaikat Jibril ko nabita napa makbici ya malaikat Jibril ko nabita napadangi malaikat Jibril maka dah ya Muhammad aturidu an tantaqim surun Allah taala melo kiga makabala ya malaikat Jibril mapidara napadangi nabita maka dah melo nabita makabala maka dah nabita pe ko bati ko makabala maka dah malaikat Jibril si poji ka iro malaikat matoroing yang ingi cinampa iya si poji ka iro malaikat matoroing ibu si cinampa milau bici napaturung ibu si kami na malupoy ko tayo pa na malam masih di kampung urusaku ya roh si poji ka iro malaikat matoroing yang ingi cinampa milau pada napaturuman nang kami na malupoy ko tayo pa nalutuman nang iro nang pakampung majasi pa sini na tama-tama lebih kesempatan makabala engkau fasilitas ada waktu na memang makabala tetapi aga na pigo ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro nabi taro napakasingi mi bawa pangatan na napatatum napacunga ukulangi marilodor ri pungala taala maka dah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun puang aja kasih impitang janang iro si kampo ku pakko puang demi tu napahang yago bawa yampe makko puang puang milau doang ngak disesemu puang patirong ila lamade cinang iro tawi puang barak macin role kuya nilo doang mi sini na tama lebih kumana kan dia nama paru nabi tanilo doang mi iya nilo doang mi yang kedua yang terakhir juga iya maka dia hadisan ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yaitu sidin na nabi puramana ngijan cukup Allah taala maka dah ya ko makasingi batimu milodong matong-atong aku milodong untuk umatmu untuk adecengan na umatmu pasti terima doamu jadi likulli nabiyyin da'watan mustajabah puramana ngijan sidin na nabi aku Allah taala maka dah ya ko mupake doamu milodong ang adecengan na umatmu pasti terima fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu napa makanya nabi ta sinin na nabi purai na lanti pung Allah taala mapamula nabi adalah tu Nabi Isa puramana ni napake rodong ro jadi Malawi ni pa jadi mamuso pa pura ni pake maka dia le nabi ta fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu sinin na nabi marule puramana ni napake doan dia gaga nabi dia pura napake puramana napake tulung yung mana napa makanya lain malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah iya roya parilodong aku makero dia pau pake kulino uko pi akhirat na sebab megong makku maperlungi rodong iro jadi dia panang kana pake don Nabi ta iya rodong mapake iro sini atau lebih kumana kira makanya Nabi ta ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan lahu iya watanjengang iya doaku dia pau pakai kulino uko pi akhira upake na sabab pasti mega umakku maperlongi rodong iro iya naro yasa syafaat sini na tama-tama lebih kumana kaya iya naro yasa syafaat iya naro ila lumana ro sini na tama-tama pagkamasina ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat asanna
agay lolongang, agay pigo sa rekwam mangilolongang niya ro syafaat sini na tama-tama lebih kumanang kihadiri di samping konsisten melaksanakan ajaran agama aja na luta harangi ipigo ipago iparintah na pung Allah Ta'ala aja na luta man ang iro harang iro itahatahang inapaswe ipakasingi si pae ipatanre bisiri irisisi iro na pung Allah Ta'ala itu penting syarat mutlak. Yang kedua aja tamasiki risisi na pung Allah risisi na limalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gaya sa tamasiki ya ko itap kuyasan na Nabi ta masalawa ki. Yang kedua maka daya limalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau mingkalingi tau ikut bangi nabali wiro kok bangi tau jadi ikut bangi tau aja tu tak kerja bali wiro bangi ro agi na po ya cinolo itu na po kecuali ko makadai hayal shalah hayal falah ibaca la haula wala quwata illa billahi lalil azim ibali ro bangi ro na po kupure bangi baca doanna Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah latu capana kan matapu-tapu mo ya dong we maraha ke ibu kai televisi itu ya ko bang televisi kan nalala nang iro dong iro acin dole ni ko sini na tama-tama lebih kumanang kaya maka dia malabina nabi ta nigi kita bali mi ko bang itaw na cin dole wi ko pura bang ite si bapak doang ko pura bang halat lahu syafaati yaumal qiyamah ya na tu tahu tu wajan ciwi nalolonga syafaatku Resuri mondi na pung Allah Ta'ala. Tetapi aja tabali bawang hina palito lo masigi dito na laku. Iya, milo kamaki mapulo bar na kadapura ni ubali. Tapi mon roba mi takajan na lo masigi Iya, cerita mi tu cerita ta mi den ako atu nakatay na bita. Yo ko pure ala ko ejen ni belum masigi O ko masigi mak bere jama. Iya na tu tahu lolongat tu syafaat. Sidi na tama-tama lebih kumana. Jadi ia tu baik lolongang syafaat na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisa masigi. Iya sini na tama-tama lebih kumana. Jadi hikmah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini sini na tama-tama lebih kumana ke hadir mak barakai yaitu Nabi tu mak janji. Iya ni gini kita lisa masigi dia nama seke na bali mi ko bangi tawe langsung bergagas lo masigi na sabai ro bangi ro hakikat na pangopi lo masigi. Iya, ya na tutaw lolongang syafaat na alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab puramiti janji ko Nabi ta makada halat lahu syafaati yaumal qiyamah ya na tutaw lolongang syafaatku resurungun na pung Allah Ta'ala agi paralunna lono ko Nabi ta mapisang pasti ang kajalan keluar na bereko alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.